ki nongi kai pok shatri jo Meghalaya SSA School Association hagan rutrek risawar ja opsan ki lapen longi cinglangi kendolang madan malki haga balapen sengawi ki bubuan kimat cingdawa ka association bat kiwe di kimat lo dap bani kran bat ke sorkar jela la saki bahaga di kasngi kroi kuno hikai ki lawan tuj ki badai na ki district befer jong jela kapang bah khmat jong jingelang kadai halo ke cingpen mi hukum ke Supreme Court babaro kino hikai ki don kam man pas ki teachers eligibility test TET kapla pentri kam naduk strik unai luar aja opsan hak baka association kelarai ban pak de review petition lani ke cingker pat ban pej dia biang ke rai syak Supreme Court uba Aristotle Rembai presiden ke association ulong baka sorkar jela kala penur long ya ke cingkwa jungki ban pelat no ikitu kino hikai ki blatrei haswa ka arfloi trek unai lar ja asfau bakim dan kamshu ban le ke emtet henrai ke Supreme Court menta kala penmi penban ni ke hukum babaro kino hikai ki hab ban pas ke TET kepala pendu mensiam biang iki uba Aristotle loong baksrar jala ke hab ban tho ke Supreme Court halo gani bat ong ban akaliang ka association kala dapat bu dak cingtho show commissioner and secretary ke puli puti ubije Kumar Mantri ban penpa bagi kwayo jing shine ke sorgar jala bahakan nu konong rem ka yeng halo gani karai bela penmi dak Supreme Court henrai na kaliang jungu loong ban sakhat ikran ni ka association halo gani ka Supreme Court ruling kepada penmi daka Honorable Supreme Court haka strik jongkai September araja pusan kebala ong baparo kinong hikai kebala don lupa haka kam kihab ban pas yaka teachers eligibility test tata kadi number 1 kebaar ka Honorable Supreme Court ka ong bagi ban like ban yale yaka ni ka teachers eligibility test kidai gitu kinong hikai kiba ka service joki kasa duna ya kasan snem kabut less than 5 years kung kita kinong hikai kinong don kam ban pass dan ban clear ya kani ka teachers eligibility test kabalai ka Honorable Supreme Court kapenmi ya ka verdict ka bagakong bagito kinong hikai wad lada ka retirement ke jongki ke bakit kata bakin songthai kan day less than 5 years henry lada kiele pat dan ka promotion na benta jongki ro kalong mandatory bagi haban pas ya kan ka teachers eligibility test nanta Honorable Supreme Court ka ong baparo in service teachers mungkin show ya ka service joki lape hikai apo laipo sopo snem mungkin show ya ka service kanong ila don ban serve kung ki teachers henry ki habek ban pas ya ka teachers eligibility test lem kumta anwen kam yaki kapor ba ka Supreme Court kalabo ban pendep kadai hapo asnem nado shitrik September 2000 kabamud hapo shitrik September 2000 baro ki in service teachers kidai ban pass ya ka teachers eligibility test kawai ka bang akwa ban pitshai hangne bakani kam ta tangi kino hikai SSA kam ta salon saria baro la kidai ki bahikai haki government la kidai ki ba hikai haki ad hoc kidai ki deficit wat kini ki behikai kung ki private teachers lo kan long applicable ya parang koy kani kan ruling jong ka Supreme Court kan kata kani number 1 kabaal bon kino hikai ki ya kurmar chimut kai kani ka teachers eligibility test kadon jigya per ne em bat kani ka central teachers eligibility test bat mangi ha Meghalaya kabangi on ka Meghalaya teachers eligibility test ngi na kalian jong association ngi pensyai Shopee ba kamdon kani ka junior pair apuden kani ka seated ba ke MTech ka seated kadai balong applicable hagini ki school ki baranda ka central government but at the same time kalong applicable hagini ki school ki ba pay ba penyag da ka state government kabamud lada pila pas ya ka seated kamdon kamsho bapindang appear biang ya kanika MTech kata kadai
number one ke pihak Banshai. Kasitet kalong equivalent bat KMT. Tetapi pas ya kasitet dan kam show badang appear ya KMT. Nalor ba ka validity juga kan day hagi ki school ki baranda central government kan longro applicable hagi school dapat penyai da state government ningilaban nong ba da Meghalaya government. Nanta ya kitu ki bang pas pat ya kasitet kalong bandetri bang iha ban pas ya kami ka Meghalaya teachers eligibility test. Ka Meghalaya teachers eligibility test. Kalong bandetri bahag ban pas ya kami ka exam kenang ba minne hakakam kakum kajing ong jong ke Supreme Court. Try baro kino hikai kila syai yang kebaik dia berkini ki atli ki benda. Lai syai. Nang ta poi pat syakawai ke benda. Kumbana kalian jongi ke association ngiladep dawan ke sorkar badai ban pelai. Ya baro kini ki in service teachers ki ba join on or before 23rd August 2010. Ban yele ya ka MTEC. Ya kani ka man haka kapratrik jong na November araja pusau haka meeting kepala chair dari Sir Vijay Kumar Mantri ibadai commissioner and secretary jong education department nilara ya kani ka mat bag nilai tiria tai kani skotnat bag nida ai kublai shikade ya ka government haka to kapor bakalong ngin pelaj ya pi bapin pendep ya katet banyak kani ka government ka permi yang ka notification haka arb pandai tarik jomnai Januari arja pusan bakta kinong hikai kiba join before 23rd August 2010 kim don kam show banyele yaka MTEC bat kala penurlong yaka jingdawa jongi association balana pipej hakini ki kriteria kibana kalian jong ka state government kala penmi nakabenta kani ka MTEC kepadang syudep Muslim arja pusau kalau thoshai hang tu ba ibadon gamban yele ka MTEC kalong for teachers appointed to teach from classes 1 to classes 8 after the NCTE notification dated 23rd August 2010 ngampuli dia session ye line for teachers appointed to teach classes 1 to class 8 after the NCTE notification dated 23rd August 2010 kapamut katkun kani ka notification bala pelmida ka government ki badon kamban yele ya ka MTEC kide ki ba join hadin jong ka apulai trik August hajar shipeu baro kilong hikai SSA da ka jik pelmi ka state government ya kani ka notification ngile ya kemen kamtam gitu ki ba join before 23rd August 2010 hak MTEC hajar pusau nama apa government kalau beli ya kani notification nila sngai claim ya le show ya ke MTEC hajar arpusa wan nakaliang jumik association nila keren barka government bahkan ai ya ke relaxation na minta ka pass percentage hak MTEC hajar arpusa ke government kalau le ya kata Henry ini dah ka jings keum jingmud baka government kalau penurlong ya kani ka matching dawa jungi ban perlaj ya kani ba join before 23rd August 2010 maximum kiklem yale show ya kani ke MTEC kiba join ha lani shwa apply trik August hajar shipeu bagmenta hapdeng kata ka jing so shnai hapdeng kata ka jing so scam bata ka kam jongi kalong secure ka kam jongi kalong kan scam mi kensan Supreme Court ruling haka shitrik mulai September hajar pusan kepala omba baro dari ban pas ya katet dan Meghalaya kebalingong ka Meghalaya teachers eligibility test mi mariyo iya kani ka judgment kepadon Chipau page lembak lama Chipau page na persyang puli iya kani ka judgment Bangila persyang roban konsol yaki legal export niki arukit ta ki batip ya ka ai
kabay day ba kani kamat. Tang kata nama bang Isukia na kalian jong association nilalep nilapo na kajing tho so commissioner secretary hang kandai 3 September arja pusan bang nila kendo ru yo u bang yong bang ikwa bang yo ajing shy na ka state government kay ka stand yo ka state government ha kabay day ba kani ka Supreme Court ruling. Teko ko po na kalian jong iyong ba na mabangarang don ka session na kalian jong ka education department kinsa court ya ka meeting banyak keren ya kani hagi ka session berpunta terder. Ni na kalian jong iyong na penslam ni la pamru ya ka appointment banyak kendu yo education minister akan kupor isa rakam sangma. Ibadai ha kapor jong ihi bagi la aya kata exemption ban pelaj yang iban ya le dari hapan pas ya kani ka MTEP. Isukumen mana kalian jom education department hak arbo artrik jom 9 September na kalian jom commissioner secretary ila pentip yangi ba na kalian education minister bat mai sarlak men rembui ula pawan na mendapat ni kendo banyak keren hak bay day bat kani gamat. Nah kalian juga association kalau penslam kita lagi kendo ini yang apply 3 September aja pusan kebai lapar. Ini ya keren slam bangla ne kajinya keren duna arkanta balik keren ya kini kai barok pai habam wan nah kalian jong iro ila seo puslai jimut. Ya kani kacing pemi jong Supreme Court ya kani ka verdict. Ni nah kalian jong association ngila ong ba takumno ka state government ni kadai ban challenge yang kani ka verdict jong ka Supreme Court kata kadai number 1 number 2 yang ba ka sarkar kadai ban wanra ya ka special tet nang betaki in service teachers kumbale ang kopor maka government kala penle ya ka special improvement exam nang beta ban yo 45% hangga class 12 nang ba ka embos. Kalau kita ngilah ya keren bro, pandai bandon kita ki orientation program, kini ki workshop, baka sorkar kami yarap dan bentar kini ki in service teachers, kenapa makin laban pas kita nih MTEP. Baru kita kejingnya keren, di dokumen mana kalian jongi Honorable Education Minister Isarlah Kemen Rembui. Ila ayangi keassuran ba ka state government kan le nalo hakabay day ba kajing pan ka special tet kata government kalau okay. Nang taban le ki workshop ki orientation program komen kalau oke nang taban pondok ya kani katet apo arts ne matondok artli kata komen kalau oke and ha ka bay dai ba file ya kani petition ki ong ngarang hapan dia discuss ya kani kamat baru advocate general joka state but chief minister but cabinet hi baru ka way but ki all political parties apo ka state hadin kata ka komen kan sa shim ya ka final decision. Tinggal yo iro ya ka press statement kepada kalian jongi Honorable Education Minister sa Lakmen Rembui ila ai. Yang kabay ilo kula rahmat jongi ikren ya katahi kaju. Tinggi sudai bang ai kuplay kerpangi ina betaka jing simkia jongi hakabay day bat kami kapenta. Manu ba syakta hangni syakta gomen ni syakta mengikinohikai. Syakta, government ni syakta no hikay, pula no hikay. Kani ka verdict jong ka Supreme Court, ba syakta direct day mga mapi kinong hikay. Hatungi ngisuhun ban susyong klikti. Ngisuhun ban susyong klikti ban syuab. Ya kay baga government kan le, hoy nisuto ka government kala ayan o syurat. Henry kinong ilang bahakmat jong ka association. Nisong kia ganun yung kam. Ngila persyang banyak phone, banyak kontak, berkiwai ki association, kung ki 4 teachers, ki ad hoc, ru ngila ya keren, nginong kumno ngin ya kanika kam. Kiyo kiyong ngilang don, hapilay nagsipakat ngila kumno. Dengi na kalian yung Meghalaya SSA School Association. Hadir bangila ya siyem, berkini legal expert. Kira ay kejimut ba ni day ban challenge ya kani ka order jo ka Supreme Court
dah kau file ya ka review petition. Balai penghap challenge kalau ke balango ba kasin ke panukong ba kalau order ke bapas kan pai syadin kan rekam nadin. Balango ni yo sia balango ke order lani kalau ke ain bapas kan rekam nadu kasni bapas syakmat. Henry hakani pak akabe dei bakani ka Supreme Court ruling Kepala pas hak sitrik 12 September arja kosan katrekam syadir. Kumang omenim don show kata ka length of service lang hika lipo sabos nemro sa bersyong tajiro hak yele ya kanik emtet. Ngimtip ka Supreme Court ka pensyong dor ni ka bisya kumno ba ban pas pangitay exam basismi kan raya kalaway kung mo hikay. Tinatawag daw ngi kino ilang mahakman nila shim ya karay bang ilong ba ngin file ya ka review petition hakabay di bakani ka verdict jong ka Supreme Court kabala mi ka sitrik jong ka September 2000 perusan bali kani ngila ya ray bang ilong ba ngin ra haka general meeting bang yo ya ka jingi menjur lang tang mangi gino yalam tiba bila aji dah pandin la ban shimya ni karai naman suto kan kata ya kajing lut jiksen ni ha ban ra akmat jumpi ban yo lang ya kajing menjur nakwaro ban pensai akmat jumpi ba ka normal Supreme Court kala shim ya kani ko verdict da ka ba ka pensyong nong rim haki atli ki benta Banungkong kadeka NCTE notification 23rd August 2010 bak ba kadeka amendment yak RT Act 2009 House Name Hajar Kanyo Bala pipay yak kadeka amendment jok RT Act House Name Hajar Kanyo ka central government kala amen yak kadeka ong nagbenta ban fence cam yak service jong nuhikay bala don lupa hakakam ubom pat pendep training on extend ya kapo sa South Nem akating siya kilala Sans Nem kata nalu open trika me ka RTA adu shitrik April arda shiko adu lagway trik March arda katsan Henry what apo ita Sans Nem dang bon ki state ki bompat pendep kini kinohika ya ka training kaya kata ka training kani ka DLF dan ABN kuntup ya ka state Meghalaya ka chonga Tikai kebajian nak kalian juga stin Meghalaya kalau kau sebagai central government kiwai kistir kinaya tho. Baka parlimen, kini ka government of India, kalau shim ya karai ban amen ya kini ka RTA House Name Hajar Kanyo. Ban amen ya ka section arpulai jong ka RTA. Ban hakani ka amendment kilong ban ipo sa South Name ban pendep kata nado. Kasitrik April arja katsan hado live wetrik ubnai March arja kat kendai. Kani kalayai nade black amendment. Berkila pa si state baro koy berki state kila de penle ya kani ka dile berkila bon kilo hikai kila pa si kani ka training. Parang nirong ira sa ukmen ba o ka sarkar kan lek hakat ni ira sa scam ya ka kam. Henry ka Supreme Court pat ka ong ba. Namar ba ka central government kala det amen ya kani ka Act House Name Hajar Kanyo. Kabaong ba baro kinohikai kala don lupa hakakam ki hakban pas ya ka minimum qualification kakung ka NCTE dated 23rd August 2010. Bala da pipet ya kani ka notification kamut ba katumtupro kade ban pas ya katet. Tangba ka government of India kalau batay siya wat hakabil haswap kya hakabil kabakira hapo parliament yung siya ba ni amen ya kani kadai ba nagpata ka professional qualification kren ya kata ka MTech Henry ka Supreme Court pat kalaong ba haba ng minimum qualification kalau tentu lang ya ba kadai siya ko bang Supreme Court ada pipet ya ka amendment kepala penmi dan central government House Name Hajar Kanyo
ki thohi kuntahi bade minimum qualification. Kabala na pipek pat ya ka bill ka baki wanra. Ay ka jintmu baki amen. Ya kani ka section 23 jo ka RTA. Kadai naman ta ka professional qualification. Kabala ka DNED but BEd. Mundai naman ta ka TET. Banakaliang jo ka Ministry of Education, Government of India. Hakalaitik jo na August arja kamyo kalapa sa baro ki state. Ba kidai bani. Pa ya kinong hikay jo ki ba ki pendep ya kani ka professional qualification BEd ani DLEd kakum kani ka amendment khnang ba kinlong secure ka service ka joki. Ini nong rim bang ilawang bangin file ya ka review petition. Timentangin shim ya ka jingmenjur. Baru kinong hikay SSA ki balai wan siya kani ka general meeting. Pi menjur na yang bangin file ya ka bangin challenge ya kani ka ruling jo ka Supreme Court kabala penmi ya ka shitrik September arja posan baong ba baro ki service teachers ki habat pass ya ka teachers eligibility test kani ka MTET dan CTET bangin file ya ka review petition halor kani lada pi menjur penidak da kabayar akti. So dapat yang terai banyak syai. Pasal siang anong dia mencuri yang bangin file yang review petition halor ka Supreme Court ruling. Pala penmi haka shitring price September araja pusan ladapi menjur penidak da kabayar akti. Menjur. Ya menjur. Ya menjur. Habatin pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.